Reka amakuru yacu tuyakomereze hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyarubaka habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane abandi bifata ku munwa. Abagabo babiri bariye inyama z'inka yipfishije bahita bitaba Imana. Abagore babiri bariye zino nyama nta kintu bigeze baba, dore yuko abahaye amakuru Kidasamura TV Rwanda bavuze yuko iyi nka yapfuye veterineri akaza kuyipima akabasaba kuyishyingura ntihagiye n'umuntu n'umwe urya kwa zino nyama. Ubwo abaturage bari bazanye udusorori amabasi baje inka kuyitera imirwi kugira ngo bazishyure nyirayo, veterineri yaje arayipima abasaba gushyingura ino nka ndetse nta muntu n'umwe uriyeho inyama n'imwe. Ni mu gihe ibingibi batabyumvise aba bagabo iyi nka bahise bayotsa batangira kuyirya, none kugeza aya masaha bitabye Imana. Ibingibi veterineri bamushinjije amakosa y'uko iyi nka atasize ayishyinguye ahubwo arayisiga. Veterineri yavuze ko akazi ke yarashinzwe yagakoze, akazi ke kwari ukubabwira yuko iyi nka ifite ikibazo gikomeye cyane, iyi nka nta kuyirya kubera ko icyatumye ipfa ntago kigize kimenyekana. Niyo mpamvu veterineri yavuze ko iyi nka bagomba kuyishyingura. Rwanda mu karere ka Kayonza habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane batangira kwifata ku munwa, abandi basuka amarira menshi cyane. Nawe nubyumva uraza kurira. Umugore uri mu kigero cy'imyaka 40 yiyahuye ubwo yari afite inda amaranye umwaka n'igice yaranze kuvuka, aho bavuga yuko abaturage bavuga yuko uyu mugore bari baramuroze ndetse yahoraga atwite ariko atabyara. Uyu mugore bamusanze mu nzu wiwe yiyahuye, dore yuko umugabo yari yaramutaye avuga yuko atwite igini. Nimba umugore ashobora gutwita umwaka n'igice inda itaravuka, uyu mugabo rero yakekaga yuko uyu mugore yaba atwite igini. Uyu mugabo rero aza guta urugo rwiwe aragenda aburirwa irengero. Kugeza izi saha ntago umugore yarazi aho uno mugabo ari. Kugeza izi saha umugore akiyahura, umugabo yahise ahasesekara yirukanka. N'incamake y'amakuru nimba rwo bwa mbere ugize kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubashe kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahire mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyarubaka ahabereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Ni mu gihe abagabo bariye inka yipfishije babiri bahita bitaba ubuzima. Gusa izi nyama n'abagore baziriyeho, ariko kugeza izi saha abagore nta kintu bigize baba. Ubwo veterineri yari yavuye mwa runo rugo rwabo ababwira yuko iyi nka ntibigere bayirya kubera ko nawe ntabwo yabashije kumenya ikishe ino nka. Niyo mpamvu veterineri yavuze ngo iyi nka bayishyingure ntihagiye n'umwe uryaho na nkeya. Ni mu gihe abaturage bari bazanye utubasi udusorori kugira ngo iyi nka bayitere imirwi bazajye bagenda bayishyura gake gake. Gusa veterineri yahise agenda akibabwira ngo iyi nka bayishyingure. Aba ntago babyumvise, bahise batangira kwirira ino nka barotsa inyama, birangira bapfuye bazira kurya inyama cyangwa bazira kurya inka yipfishije. Ariko amakosa menshi bashinza veterineri wagiye adakinguye iyi nka. Veterineri avuga yuko akazi kiwe yari yagashoje kubabwira yuko inka batari buyirye bagomba kuyishyingura. Mu karere ka Kayonza habereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Umugore uri mu kigero cy'imyaka 40 ubwo yari atwite inda ayitwita umwaka n'igice, dore yuko iyi nda yarayimaranye igihe kinini cyane. Bamusanze mu mugozi mu nzu yiwe yiyahuye yitabye Imana, dore ko abaturage baduhaye amakuru bavuga yuko uyu mugore yibanaga mw'ino nzu wenyine ubwo umugabo yamutaye amushinze yuko atwite igini, dore yuko uyu mugore inda yiwe bari barayizinze. Ndavuga abarozi, inda yiwe bari barayizinze ubwo iyi nda yakomezaga atwite, ariko kuba yapfuye kugeza izi saha ndetse iyi nda itaravuka, dore yuko yitaba Imana. Umugabo wiwe yahise ahasesekara kuza kureba umugore. Ni mu gihe umugore yari yarabuze umugabo wiwe neza, bivuze ko uyu mugore yari afite intimba n'agahinda, birangira yiyahuye. Mwihangane ijwi ryanjye ryagize ikibazo ariko amakuru turayavuga kabisa. Rero uyu mugore akaba yiyahuye ku iki gicamunsi ku itariki zisanga 12 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Ibi rero byarijije abanyarwanda benshi cyane.
reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda cyane, nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire, Noheli nziza, umwaka muzawurye n'uzabarye. Noheli zaba ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 dusoza umwaka. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ndabakunda cyane.